Akariba majani ba mukuru ni bamenerete mubunge wa Mpuru wa Buri ni kubatenjanira na kinya tirachumiria kuthikira kiriro kiao na matetaja kugitwa bonus kinya nyuma ya kwithirwa bagikurukira mathina no beterete kuigwa mugambo jo arimi baba bariuga ibathurite na ibethirite batina witikio na mubunge uju nuntu gutikio bonete kumanya na utongere bwawe kumara tonya utongerie ne birabi makete ne ati itura ithukirwe tukira maani yetu yari imbecha buru na amatokare tu mukuru wetu tiania east kinyo kya kwitha kureya kaba tu muona metho twamona ikuyana bautwi na itanakia batu mitwerereta ibu ntu twimakira turi akariba kiolo turi arimba mayani twimakira sana na twana na tuteaniritie no ntu na kungiembe tuiba kuanga kwina basiniper na bau itona abo awitani abo lakini batu irwari bara baingi itukuri na arari irwari mantu ya kwa era bati kwithira ai atungataira irio araichithire akara ya kari umwe kurwithia androi kana ari umwe okurembe chire tuguranire kana ari umwe okumenya bura kithaba bakurongoerwa irwari ibu ntu tukuromba mweshimu akabe abe ora kumenya na ritete ngwe na inya na mporo wakiro yanwe antu betu bontu kuromba riromba na Mulungu atutethie kabe abe na ume nare twamuata njara na kwe na bautwe na inya no ntutiro toithukwa aura ke bautwe imbona na ara saindi cia kaboito utora wangite na kimba kia sniper no ko inkono eranga na bakendreke nkauri atere batu turona onto batu tuteseka woi batu kwetha wira ini nembere kuthetera kirimera kietu kia mayani wanu aicithire utikuthira oro mona batwe ekwira na tutwekuya tukire ya thina turari mba mayani batu 2027 tutena owe nkauria owe kabea mweshimiwa wetu ina orere itu turi anto ba mukuru tukorerete buru baba choga kwena batwe itu tuthenekete buru itokorera ito baba kabea na uore MP wetu Mpuru tamuthura kura nyingi kwanza kokwa tukiolo na mwankare utote monete kinya no tuba ndoi turaine mayani na ndoi ingi cietha ciekunda ne meru kaetiania Mpuru tote mwachagia mno ya ndoi rare sniper Mpuru na rare mo kuramana nio lakini batu tukaria kariba mayani turirete no tuba Mpuru lo Mpuru eto obuga thebo to kwirwa manto ya mayani wothi mora center wanu na mware ku no akashendia ngana milioni yana obu Mpuru nteto iroma ibonto tetete batu tukuromba Mulungu ndato MP moya urokomba tuthetera manto na yetu batu katugua mweshimwe to kabea katuletera wewe kenda lafu ngomba kumba kungana manto to ya tunyelia no to thaniwe tutegetha lafu tumete to twamete alafu biashara cia to cia mayani mere ontera tuthurete alafu ya MP wetu Mpuru.